Nogo semeri kwanu mwanju muri ni wendete gutwara ritko liago ligi yandonsia soberede garo jaragire Chinsa Isano Ibere y'abantu basekara ngo kwari ni SMS mangana maya eringo taina ragendete gwateka imena isiko ya Gusii abuni gontebete chinkongo inyejenze irianyi moja sugusu amo nabosongo no kubona gendete bwatya endoma yana ragendete gwateka imena isiko ya Gusii anene asense meri tubwati gwetera asense maya mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital bega asense maya YouTube na boko tonyora Ndizi TV News okanya chingaki na boko tweet @Ndizi TV News we kerengale kyao na boko tumagwetera se namba era se skini ya igora wende tokanyora senjera yabe namanga ndokoragana ime na isiko ya Gusii ekerobono tokoro manyabuna body eri ya Kemsa iri anyara kego chorwa numra ibwenze goseri ya bone yabekwo maga yabande gwa kusiko nigobono yeiranire ose ajakire mirimo yaye obisi ase ensemeri ya Kemsa sumu wasiri bwa mangana yobojenwa sense susana kuminja abaire libaga lyokwena kuna ngokora balobo chabu bwenzi boli borase ensemeyo ya Kemsa ayunaro agendedo korekana ime yensi to ya Kenya garondo chuno mosaja yomo we myaka 50 no mono yomo anyarire kakonyora makweli aye maega yoko gwakoru asekirama gyekanisa ayuna aliandado korekana ime yensi yeito ya Kenya kulende inkwariani asa mange ekero abo bisapo bochenu kuru ase county ya Kisii ane bali bakwana mangana mento bare asensemeri ya marani erikorigira rimero birikedagere kobekwa eriko konya abantu bali babwate no guchiranirwa kwebirengerera yungati yali amanga ande korekana ime na isiko ya Gusii ngo kware no benanje goikomwere Joshua Auta nerora asensemeri umuntu webanyereryo ekara bugari nyanja makwena kunago cheri wetera asenjera yiri ogamo nechibicha Nigeria ne Brighton Makori. Haya Chinsa jigawane gotoka chaka kurwa sensemo ya embassy sensemeri yerigoma sebono aba menyi bensemeyo bale sebarasa erigo kwanera emechanderi egendete ko basongerera sensemeyo eriko ligenchera yoko yekora umbakorawa no mugambi gusoma konyi bo mugambi ebwensemo ya bunyagatani sublocation nigobono oyore charity oyaro niganyarire ka okwanera ekerenga kyo gotware barase yo litskora turaiwa na kibono umugambi yanyarika okwana ekerenga kyo gotwara ebarase yo atakora yes atete ya Kenya Power sama litangor kujare do yaro kondo magambi omoke bwaro gongoro abanyagatoni sub location nelit kuliala era twaranga tetwale baraza ya Lioma kinyaleke kurkurioma Lioma village twaranga tetwale baraza ya bananchi turaiwa maoni yabo na twaranga baumiete so asenjire ire era twale tabagen ba Kenya Power waterezire igoro yomulero kerogo sira na kero ogo transform mogetia yani overloaded enjira to wente kokora so twanyora ama egerio igoro ya mulero yo nabo bisabo bachire batosomiri kanya saba na inchi baumiete na kerabata bwatyo mulero na kibao kara kero mulero chire Chinsa ire ngoko genda na kero mulero chire nganki kyagero genda so twanyora mafunzo nani ngokwana twakwanira mangana ye area yeito ebinyoro amagenda raroro no maybe obosiru twakwanire gore amarwa gotokaga abananchi batabirengo siribale chinya sora abananchi ngo siribale karaba twatera ntamo 90 nande amagenda twabatabiri bantu bagendera ko nembura yatule iga abantu basimike chibando cyaba buya babeko bwewe serikali na amagenda ande generally umugabana we county ya Kisii Bauro Simbarati nigobana nyarire kagosemya bamenyi be county ya Kisii weso ya asubutugi bwechinzwe kaokwana ayu aneneri tukulegoro asensemeri ya nyamache osensemo ya magenche yigotoka asensemeri ya nyamaje ekero airete ndagera yechinsugo tia sabade mibensemeyo nigobono gabana Simbaderu na oboremi bwechinsu nigobobwate bahita enene kubwanonye noboremi bwekemeri gyechae manyomo waka mnolya chinsu kilikia yeriweyemo 1000 naoni shilingi 150 tikachiri 200 chief officer yakwa 150 imetinye tano
it's 150,000. Ukoli muri mushahara w'ecyari. Abantu bamindura batolengera risko bali mu igetange na roche. Nimubeka chindani chinyinga macha akoswaga asonya lebe asoka ku kimoino agenda kyosaru. Ibaga macha aya akogenda mpaka bugere abantu baitu mu cyandege. Boigo asijinga kiecho mugavano yoro kwana sensemeyo ya magenja ime ya nyamacha buri dukoregoro ngobona semeti abaibuli kwene kibina abana ngoenda barase skuru anene umwana umunyaruka boigo mugavana nigatete bina nachiko bwaterana na ababunge be county ya Kisii anene mubunge bwensemeyo eri kwene kibina magendero au gokorekanale asensemeyo wane abana baiseke batubagenda ralia skuru. Our chief, right? Our chiefs. Abantu abokonyo abatinini n'umwana we school. What? Before atara umwana atara iwo obuli. Mheshimiwa ino Obadia nintakitente benga ki gukwana tolenere torole muinali e building eri agaje tugali anyagitari etenere tepakabona kororani tugambe nere onyaga ko benjembe kenke toro centro senyagitari amache mwabolia amache abandaba Chinsa mwezi twain kolema yamoga yende kiogoro yende ibeno ibaje amache ali aire intagete abekwe achegege chiro naye ko gwati boshiringa bobere ko boli no muwaziri one amacha ina musko charalia abamenyi benzemo ya nyakoe starlight nigobono banyarire bakuburie serikali anene kubika amatuta gusiji pumps ya sensemeyo eliogwetanga kurwaseme basukana yokorekana sensemeyo bakwana asemambi ya lero magega yumbasukana gokorekana sensemeyo asemambi ya lero kubwa yabwatania egalia yemo yeskuru amo nebigibige yo gosewa mwana boda boda uyubugorete abateja baye nigobona bamenyi bensemeyo bayicane ngane yo asikagire n'abantu mbasiri boguma bwabo kubwatikana no mubasukano yo bono nigo baburi ne serikali nerebuye richibara na kubeka amatuta erigokanya nonye mbali bakogenda chimbero asichibara au ime yensemeyo kujua chenye happen but nilikuwa na watoto in our van we just deal with the babies. So huyu alikuwa tumesahau mtoto mmoja akakuja kainkecha atang, kumbe pikipiki nayo ilikuwa imekuja speed. Sasa acha nanyore gari abantu babwatira ni barenze ebigibye abata abantu batatu abantu barengense gari mbabiri bonchore gari twarusha abantu abo kinigente kenene igaba batakirwa bekeji pambo ago n'abantu bari bayo maisi nayo wenda ko bari barana kipare wenda ko serikali ndio discount ya extend ya kola kana iganya kwa atobekere chipambo ya extend punguze areye nekene ya korira mangana mangi abantu bakwereire gabange one tutagete serikali etokonye etobekere chipambo si chikorukoru yotero koika gochinya kwa mata elinde nyana abana baite boboete gutambuke para ekero togoska bosio anene keramanganari yabana boda boda gendrede ase county ya Kisii asiribera litindi lyanekiwe kurwasa matuko amagega nigobona bana boda boda bubanyarire bagosemiwa wetanga kurwaso gotumekwa na bana siasa arisi osero nori oseo koremeremo asensemeri ye koti bune koti processava nigobona nyare kagosemia basabu wetanga gutumekwa na bana siasa egekogera ekero gwakirwe na ebieka okonyora chingoma mwana siasa yo kutuma gosukotumeka tarigocha oborro Jebuno mungina oli uibolete kuna na chire koligereriga binte bimbiri birongese Kisii County amangana yetu alinkoyera from afar but bona achire mpaka Kisii County ninki abantu bali baro onirule bale bakora na bali bande bakora inki batali ko baregenteke manyakero murayi bale egeti ekero yo mabuire oli ondako moko boko kusudi ese yagenderera taringa o hii sasa inaleta commotion etogo sawa the national government
the county government ambo time talinga ntoroche buna into abagusi especially into tuendangalia mbali bali ebirogo baye kwa masikani naande amangana ngeke kenyomba nkera ya ndongera gaiga ntoroche buna kenyombe kinkeroro utatiga toroche nga amangana akakale kutusibo tigachi governor chisikuna ba MP chisikuna ba MCA chisikuna ba women representative bali bonsi ibi baranda te county basiko mugabana oitoga igeke ole county bono ne ro umurai na bali bandi bali sikoga ali barwe torrese birogo na ba position yende yonsi yarenge tiga to chamo Kisii county eveta bauti Kisii tari njari gatoriete toche to so koleta mangana ngai kenkere tiga abantu basike gavana ne gavana emana konyara ambo time execute services ya guche into so abana inchi ba Kisii county Korwa bononi gotokwenda goikaze nsemo ya marani asumulikito mirdu mamanya ndete gotobotire roboti hasenseme yekerege kiombe kya Gusii mental health awareness egyaenda sensemeyo anne kuligereria na kosomya bamenyi bensemeyo igoro yobo ya mangana yobo chenu abawo anene ase ekukenyamuriro baotena mental health awareness ase ensemeyo detorayunga ki kati ya bali banyari bagokwana abanyagitari bara sensemeyo narali bagokwana anarali barengeta bamenya bukumanya asensemeyo ya marani Nyakona David ngokorega siase Kisii County buna omoteneneriwa mangana agenda based violence rero igotua chamarani gokora amangana mental health awareness ekiagera mental health yabeire concern mono ase side ya marani kire gento ga okorekane kebe marani abantu barusigwa maiso marani abantu beita marani so twarorero tigatoche tokwanera abantu ba marani tobatebinga Ekiombe gya Kenya National Chamber of Commerce and Industrial nigobono kiabekire miroberio yokwenda kinango chigusira kere abonchorori awaze county ya Kisii amo neri ya Nyamira bakwana ekrabanyarde bagutwara musankana se county ya Kisii bakurawa na Dr. Ruto oyore vice chair yekiombe kyo nande orengete kosoka kurwa BC asobokora liobwo nigo banaterina nigo babekire miroberio ya bene ochigusira abonchorori ase county ya Kisii amana Nyamira amone county chinde asense ya Kenya. Leo tumekuwa na delegates wa Nyamira chapter na Kisii chapter. Wote wamekuja wakiwa 11 na tumeweza kuongea na hawa leo kuangalia vile kongamano letu la wanabiashara la Kenya National Chamber itakavyokuwa siku zijazo. Tumeweza kuongea na hawa na tumefurahi sana kwamba hapa Kisii wanabiashara hapa they are very vibrant na tungependa kwamba tulete ile services zetu ya Chamber of Commerce and Industry. Tumeongea na hawa wangependa kufanya biashara hata nje ya hii region ya Kisii and Nyamira region, na tumesikizana kama Kenya National Chamber of Commerce at the headquarters tutakuwa tunawapatia information kwa zile opportunities ambazo zinapatikana. Tumeongea tena wakasema hapa kuna industrial parks ambazo zinaweza zinakuja kutengenezwa hapa wakifanya joint venture between wanabiashara wa hapa na serikali. Tumesikizana kwamba hizo tutaweza kuleta investors na zile MOUs ambazo tuko nazo na wale marafiki zetu wa kutoka nje tutaweza kuwalete hapa Kisii tuone wanaweza kufanya joint venture na kufanya biashara pamoja. Kupitia hapo tena tumeona kama kwamba kuna special groups hapa ambayo inahitaji support especially kwa maneno ya loan na finance, especially wale wako na challenge, women in business, wale wako youth in business and people living with disability. Omugabana we county ya Bungoma Ken Rusaka nigabana nyarega kuboria bakori emirimo we county yo anene abanyanyimbo bari be county kobeka siasa nsemo na gokorera bamenyi bensemeyo emirimo. To organize also for some light paramilitary training for you people in National Youth Service. It's not a punishment. I can tell you, I have trained. Before I went to university, I went to NYS. And NYS is going to come back. This is just to equip you with the skills on how you can handle certain situations, because
We cannot give you assignments without giving you what to do. Kero togosuka gojibo sio akego manchumureri ni gobona aba manyi bobo tugi bwechinswe banyarire bakuburia basaye wesoya asobotugi bwechinswe anne kero basaye bange baodana mirimo teyo asense yeito ya Kenya. And that the lake is getting overstretched, so we need to take up the aquaculture business, and we need to take it up as a business. And we want to thank ABDP for this program because it is designed to uplift those at the bottom of the pyramid, the youth and the women. And you are being taught how to walk so that eventually you walk on your own. And I've heard from the stakeholders here, the major complaint in the aquaculture is the cost of fish feeds. And I want to use this opportunity to plead and urge His Excellency the President to consider subsidizing fish feeds, just in the same way we today are assured of having a bumper harvest on maize. So in order for Kenyans to get a complete meal, if we can subsidize fish. Digangorera abo majumurire kurendege koraga Chinsa ikominingira na SMS yango manyia mange ekere Brighton minister yeze ya Singapore ara sense ya Kenya ekere batetu wa matubu ya gatiense ya Kenya amo na Singapore ina mange na jukwari anege koraga Chinsa ikomingo kupona gendera kobo imeyandisi timero wansumausi asemero berieito ya kerali tugo twapatera na Joshua Auta asense meri umuntu manyerero ekere bugeri nyanja mana kimnago chiri wetera senjira yeri uyamo nechibicha buya kabisa Eliane Brighton, Makori.